Гэта не пра нас, але невядома з якой прычыны неба дыхае намі, а ўдыхнуць яго немагчыма. Гэта не пра нас, мы ў кішэні хаваем уздыхі, мы ў ветра іх забіраем, а ветер становіцца ціхі. Давай размаўляць шэптам, давай дарыць пацалункі, праз рукі прачытай мае думкі. Добра, я прыкусваю вусны, калі еджу на цябе, ты надуваеш шчокі ў адказ на гэта. І калі я бачу цябе ў сваім сне, я прашу, давай запомнім нашае лета, вось гэта. Давай запомним наше лето. Мая мяцеліца, і ведаеш, што свет перавернецца. Абсалютная ноч, зора над намі, позамі снамі, мора цунамі. Кім бы мы сталі? Я прачнуўся ад вуснаў тваіх, што краналі мае, а я надуў шчокі ў адказ на гэта. Цяпер, на жаль, ты не снішся мне. І прашу, давай спынім нашае лета, вось гэта. Давай спынім наше лето. Вось гэта, давай запомним наше лето. Вось гэта. Запомним наше лето, вось гэта, давай запомним наше лето, вось гэта. Давай запомним наше лето, вось гэта, давай запомним наше лето, вось гэта. Ну что, я вітаю всіх. Сподіваюсь, інтернет. Працуй. Сподіваюсь, інтернет сьогодні нас не буде так підводити, як учора. У мене на початку стрима вже було 20 сотків загублених кадрів. Що з тобою? Чому ти такий? Я не ведаю, чому. Ладно. Покуль все зеленое. Так что хоть трошки, но пойдем далей. Я кое-что забыла зробить. Тыц. Угу. Идем далее.
Навошта тут така платформа? Його треба зараз забити. Мгм. Блока. Вітаю, Укрвульф. Знайома каже, що занадто складно та наадварот. Ну, тут просто вельмі складно, асабіста пасля першай часткі, то, што нельга біць пад сябе. Тут можна біць толькі па дыяганалі. А у Hollow Knight, калі ты б'еш пад сябе і адскочваеш, гэта галоўнае, ну, адна з галоўных іменно яшчэ механік руха, вось, ну і ўвогуле барацьбы. Угу. Тут справа ёсць выход. Угу. Вось, і таму тут яна таму мне складна, таму што я намагаюсь ударыць пад сябе, а яна па дыяганалі б'ецца. Ну, я нядаўна яшчэ трошкі заліпала ў Hollow Knight. Так, і тут, дарэчы, тут не ў Hollow Knight, ты калі атрымліваеш там новую здольнасць, новую атаку, то яна з табой назаўсёды, всё. А тут ты сам, як я зразумела, экіпіруеш розныя, то бок, вось зараз мне падабаецца гэта кідалка, но гэта яна на слаце, то бок яна новую дадуць, і гэта і не будзе ўжо. І гэта, ну, такое сабе. Ну, не такое сабе, пасля Hollow Knight, дзе тебе... Так, я тут была. Дзе цябе даюць... А, так, і тут наверх я не патраплю. Дзе ў цябе... Так, ты спачатку пачынаеш вельмі недакачаным, нават без дэша. Ну, тут таксама без дэша. Вот, вось. Не? Ну, яна сама. І кажа, і вяжецца яна вось адразу 3, но зато всей маны няма поўнасцю. А у Hollow Knight ты мог трошки маны, ну, там трэць выкарыстаць і одну хілку пахіляць толькі ўсё. А тут або усе 3 хіляеш, або 2, но мана таксама выкарыстуецца столькі ж. З Розік просто сумно, що подруга так чекала цю гру, а вона її взагалі не йде. Так чекала. Угу. Не, мне вельмі падабаецца, я просто ад гэтага... А, я думала гэта... О, вось тут, дарэчы, вось квесты дадалі, вось розныя, аля маленькія, вось сабраць там 3 рэчэй, якія дропаюць вось такія-то ворагі, або яшчэ штосьці. Ну, тут прям накруцілі усяго. Вось. Так что так, ну, говорю, мне просто не хапае больш там магчымасцяў, больш здольнасцей, пакуль каб свабодна тут рухацца па гэтым свеце. І вось зараз паглядзім, у меня одно хп, но калі я зараз пахіляюсь, я всю ману ўсё роўна выкарыстаю, то бок я не магу частку толькі каб одно хп пахіляць. Ой. Какое ж место. І амулеты розныя яшчэ вось. Таму што ў першым Hollow Knight все амулеты гэта як адно і тое ж, і яны ва все слоты. То бок у меня тут зараз вось слоты яшчэ адчыненыя ёсць.
Я могла бы вось, напрыклад, все 3 жоўтых амулета поставить в іх. Но не, я жоўты могу только один ставить амулет, потому что тут только один жоўты слот. То же самое про синий. То бок у меня один амулет зараз синий, но калі бы их было 2, я могла бы только один поставить синий. А ў Hollow Knight не было вось гэтых катэгорый, не было, слоты были на все адразу. І ты мог поставить все вось гэтыя жоўтыя амулеты, і все, і пофиг. Ну, жоўтыя гэта такія, як дапамагаючыя, просто там компас, збіранне грашэй, ну такія не баявыя. Блакітныя гэта абарона, як я зразумела, будзе яшчэ чырвоная катэгорыя. Ну, пакуль я ні аднаго чырвонага не знайшла. І вот скілы ўвогуле. Короче, цяпер трэба планаваць, як хілом карыстацца. Так, і ўсім планаваць, як карыстацца. Вітаю, Михайс. Так, на стиме. На стиме на ўвогуле 10 доляраў стоя. Ну, ўвогуле. Не праблема. І яна на ўсе, і на Linux, і на Mac адразу. Там все платформы. Офигенно. Ну, я буду зараз намагатися. Угу. Так, мне падаецца так, сістэма білдаў, магчыма, і з'явіцца. Ну, яна ўжо ёсць, ліч. Можна палічыць, што яна ўжо. Вось. Так, ну, я спачатку тут чекну. Погналася за грошами, грошами. Угу. Бачила, што ў момант карабкання можна вырызка падскочыць з абрыва. Так, я туды падала ўніз да вёскі і павярталась. Калі ты пра гэта. Гэта? Вот. Ну і зараз я пов'язала, всю ману використала, но... О. Ну, ХП тільки 2. Ну, 2 повернулась, тому що таки треба було. Про механіку. У момент вирізка підскочить з обрива. Типа тыц-тыц. Типа так? Тыц-тыц. Ну так. Мабуть, я ўжо гэта і рабіла нейкім чынам проста. Увагі ніякай да гэтага не... О, я зразумела, навошта гэтыя штукі патрэбны. Вось у меня з дыяганалью ўсё яшчэ праблемы. Не, ладно, тут полезем. Так, я выкарыстала всю ману, каб толькі 1 хп. Нет. Ну, уговора. Тяжко. Нет. Ладно. Мне падаецца, мабыць, далей нам зараз тут дадуць
бить под себе, потому что, ну... Я не ведаю, чему я такая косая, кривая. О. Ну і розныя страйты ў яе вось гэтага яе паркура. Ладно, все, я иду далей. Угу. Ну добра, што не толькі ў мяне. Но мне цяпер цікава, што там унізе. А, гэта... Не, гэта не шорткат, я тут не была. Ну, поглядим. Або я тут была. Рештку маски знайшла? Не. Только рештку гэтага для маны, карацей. Мне кажется, я тут была. О, повернулись. Ну, пробачьте, зараз тут буде. Зараз яшчэ раз будзе, дубль 2. Паркур. О. Блин, я зараз знайду якось ці білий палац. Шпульки? О, у меня так, там что-то стояло. А не. Ладно, переблукала. Дагональка, калі ласка. Все, ми сюди за грошами йшли. Я зараз їх загублю. Я зараз помру на шляху назад. Я назад так не пропрыгаю, що. Ну, пропрыгалась. Угу. А, ну я туди далее. Хотя я зараз униз спущусь, знову обійдуся. Не, мне тут еще так цікаво. Что тут, что там. Пойдемте.
О, і яшчэ крута, што можна хіляцца ў паветры. Бок я зараз вязалася толькі, ну, проста стоячы, як у першым Hollow Knight. Но тут яна можа прям... ты націскаеш просто один раз, то бок тут не трэба трымаць гэту кнопку, як у Hollow Knight. Ну, у першай гульне. І яна просто завісае ў паветры і вяжацца. І гэта вельмі зручна. Так. Тут адчынілась. Всё? Ой. Ой, зараз трэба... Ну ладно. Потым прадэманструю. Там что, босс? А что это за символ? Рама? Добра. Угу, бачу. Унізе большая лока якась. Угу. Чимсь нагадує Deep Nest. Хей, ты там? Вызвали нас отсюль. Мы просто немного забрали то, что было не наше, но пожизненное за такое, ну, калі, гэта вар'яцтва пожизненное за такое. Хутчэй. Выпусти нас. Вызвали нас. Нам трэба... Мы вельмі спяшаемся. Нас чакаюць. Вельмі много розных рэчэй нам трэба скрасці. Я хочу гэта. Трэба бути. Шо? Не упаду. О, все. Я зараз його. Так, ну... О, наконец-то свободен. Тут вельмі доўга быў зачынен. Так, мы былі. Вельмі дрэннае месца, каб трымаць такога маленькага сніжбага, як Гріндл. Ой, а тебе такой прыемны водар. І у тебя, я бачу, вялікія карманы. Я забыла. Ну ладно. Хаваеш скарбы, так? Так? Абярэжней, вор. А то памрёш перад тым, як твоя клешня наблізіцца да майго капелюша. І не трэба. І не трэба, ты грубіянка. Тут много розных скарбаў для нас ужо раскідана. Мы іх чуем. О, вось, і вось амулет для атаки уже будет. Якась булавка. Угу.
легких атак. Легкая. Блін, гэта будзе цяжка. Ага. А нет, трэба наверх сходить, поглядеть, что там. Мабуть, там станция фаст-травелу. Босс. Моцний. Ховається. Ой, то все ще тут так? Тут так тихо. Добре місце для того, каб сховатися. Мабуть, ти не збирала різні такі кружочки, які там приймають у крамах? Торо. З нами поділись, і ми з тобою таємницею. Торо, Поделимся. Та-та-та. Ой, яка жадная, і з нами. Без таємниць ти тут не виживеш. Ну, у мене нема правди, я зараз померла. Так що, будем тоді, ну, хоч босс готовий. Наш сьогоднішній босс буде, мені подається, і він там такий рисковатий. Добре, що ми спочатку сюди не пішли. Його вельми лічно. Я його можна збігти. Все, це навіть не босс, це міні-босс. Такой міні-виносить, але я без деша від його не можу вельми хутко дійти, тому пойдем, таємницю візьмемо. Чому б і ні? Вось тебе таємниця, каб ти не спам'ятала, під нами і далей там вялікі пылаючы рой, у якім вельмі много смачных каштоўнасцей. Но там вялікая брама унізе у яго у самым яго гэтым жарлаве зачыненая вельмі моцна. Калі ты зможаш туды пралезці, ты атрымаеш вельмі много розных каштоўнасцей. Мне адной хопіць. Ой, я не специально. Я пойду в поле. Так, волкрола нема. Нового.
У меня вайбы от этой локации, вайбы Elden Ring. Чамусьці. Гэтага пылаючага, калі там дрэва гарэла. Вось гэта ўсё, і музыка падобная відно. Глубокія докі. Так, спачатку скамейка. А, не, повернись. Тут у гэтых скрынях могут быть бомбы, так что треба обережным быть. О, і тут є її кольця. Так, яна не ведаю, дзе унізе, зверху. Унізе. Mieszko. Дзіця з іголкай. Як... Што ты думаеш пра гэту вялікую... Як это? Вялікі будынак, я не ведаю. Ну, пра гэта месца. Хатестры. Давішча. Яго маштаб... Маштаб? Я ўжо ўсё. Здзіўляе мяне. Калі гэта проста ну, якосьці маленькае селішча побач з цытадэлью, тады сама сталіца, магчыма, велізарная за маім уяўленне. Як правіла, магчыма, так. Магчыма, яны сапраўды так ганарылі сваёй працай, каб і пабудавалі штосьці такое велізарнае у такім небяспечным месцы. Піны. Прабачце все. Так, інтэрнэт, усё яшчэ дрэннае. Выбачаюсь. Я не гэта цела, і нават не гэты розум. Всё, чаго хацеў я, ўсё, што задумаў. План такой. Чакаем зараз, пакуль гэтыя мои скачкі у сеціве спыняцца. Вось. І працягваем. Не, я ўжо так не здамся. Ну, будуць скакаць, я пойду далей.
Ну, зараз тады маленькі перапынак, паглядзім, будзе яшчэ лід дысканект, калі не, то працягнем. Давайте, 1 хвілінка. Я не гэта цела, і нават не гэты розум. Всё, чаго хацеў я, ўсё, што задумаў. Я не гэта дзе, я не то, што вакол. Шчыра датулачу лёгкі ўдох. Я не гэты час, я не гэта зямля. Мала хацелі мяне дарма. Застылі павер, трэба новы погляд, дзе мы глядзеў, кахаючы я. Я не гэта цела, і нават не гэты розум. Всё, чаго хацеў я, ўсё, што задумаў. Я не гэта цела, і нават не гэты розум. Всё, чаго хацеў я, ўсё, што задумаў. Цел захоў маўчанне, разгуляць нутром. Дай сабе абяцанне, што я не тут і ніхто. Цел захоў маўчанне, разгуляць нутром. Дай сабе абяцанне, што я не тут і ніхто. Калі навокал музыка не грае, і голас твой пранізліва маўчыць, не забывай, што голас заціхае, каб нарадзіцца зноў, як першы крык. Калі на сэрцы вогнішча палае, і ледзяныя абуджаюць сны, не забывай, што так заўжды бывае. Загляне сонца ў цёмныя часы. Так, я ведаю, што зараз дропалася, тут намагалась штосьці зрабіць з гэтымі з інтэрнэтам. Ну, магчыма, нават горш стала.
Так, все, мы повернулись. Та-дам. Ну, так. Як буде, так буде, все. Пошли далі. Так, зараз. Тиць. 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 Ai, 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 ai. Pushkaro, pushkaro. Ai, 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 ai. Яка локація? Pushkaroshka. А мені хочеться того боса закинути. Він занадто тяжко, там бачно, що без дешу, і він мені видно хутко. Ai, 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 ai. Ладно. Ну, пішли наверх. О, хоча ні, там внизу я бачу ту браму, про яку я говорила. За коштовностью. Ну, хотя на самом деле мы тут лезем вверх, бо у Hollow Knight униз это прогресс в сюжете, тут уверх это прогресс в сюжете. Бо... Что, еще одна скамейка? О, там гэты босс трейлера першага. Угу. Understand. О. Ага. Много будет шартов. Ну тут влево треба сходить. О. Такой быстрый.
туди пролізти? Ніяк, дякую. Ні. Ось як гэта працуе. Угу. Так я могу у теории поинтересоваться. Пасля 7-го звона колокола отправить 30 измирающих, 4 смоук рока, дымного камня, 4 частки дымного камня, 8 участок світ смелта, марка лояльности, все працаўнікі. І пасля 9-го гонга або зова колокола отправить 20 измерений, 2 смок-рока, 7 світ смелта, знак лояльности, все працовники. Это якось завод. Ось так теж літри. Ой, я не ведала, что так будет. Ну ладно. О, шорткат. Розмовляємо. Ну, такой маленький жук. Чому ти нас відриваєш від нашої праці? Me ofende? Гук вашей майстерні призвав мене поглядеть, що тут.
Яка ваша мета тут? Ви коваль якось? Mario. Коваль? Ні, не настільки усьо. Ну що, лепій, коли ласка. Коли ласка, стрим. Працюй, лепій. Ну. Ну, цікаво, що його так гэта дрэнна зрабіла. Ну, чого ён так гэта захерачыўся. Ладно. Nesvie. Это, я чакала, што у майстэрні таксама будуць адны баяры. Но ты падаешся... што тут таксама будуць ворагі, но ты выглядаеш вельмі спакойнай, дачка кавальні. Mario. Ты сустрэла працаўнікоў. Яны все як з цепі сарвались. Яны ўсё яшчэ працуюць над сваімі таскамі, ну, над сваімі задачамі. У простым выразе. Но з імі не паразмаўляеш. Розум застаўся толькі ў нас з табой і ў маленькага Балава. Oh. Балаў, калі тебе штосьці будзе патрэбна, паразмаўляй з босам. І мне няма. Хадастана. Тое, як сябе паводзяць вашы працаўнікі, я бачыла штосьці падобнае на сваіх на шляхах у сваім каралеўстве. Або проста на гэтых шляхах вашых. Гэтыя докі не адрозніваюцца ад іншых мясцін тут. Саммели. Вельмі дзіўныя паводзіны, і так. Но мы з балаў нічога не ведаем. Наша праца вельмі важная, так што мы просто тут самі все выконваем. Што там адбываецца па-за нашымі брамамі, нас не хвалюе. Пакуль наше мастацтва працягвае. Хасбин. На пабачэнне, Фордждотер, дачка кавальні. Я павярнусь, калі мне будзе патрэбна. Бурубара. Так, або не. Нам усё роўна. Пакуль наша майстэрня будзе працаваць.
Угу. Ну тут все. Шишка. Не пошла. Я бачу стільки загубленої праці у гэтых доках. І стільки усяго вычуранага побач з гэтым. Вельмі дзіўныя шляхі ў іншых людзей, сапраўды. Ну, не людей, а просто у інших жуков. Ушке. Лай, лай, лай. Ушкаро. Ушкаро. Лай, 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 лай. Ушкаро. Lay, lay, lay. Аля бараки. Чекайте, очень падастаем гэтай лакацыі. Навошта гэты пакой было рабіць, калі тут нічога няма? Lay, lay, lay. Дзіўна. Блин, я там могла пройти.
додумалась. Я не додумалась ось так, щоб пропрыгати там, блін. Френ! Усім виходимо. Наверх. М. Френ! Бол. Лайм. Френ! Я думала, гэта сябры. Эй! Ну ладно, идем далее. Френ! Я не могу сбивать мой хил. Френ! 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 О, пригоже.
Хм. Френк! Шаркат. Шаркат мы любим. Френк! Бос. Виглядає як бос. Дочка далекой країни. Ми, хто застались тут, чекали довго. Пов'яжи свою моц, пов'яжи нашу моц зі своєю. Поверні будущему нашому захопленому королівству. А нет, блин, гэта просто гэта спринт. Я думала, гэта дэш. Ой. Это дэш! Это дэш! Ура! Ура! Господи, сколько лет! І можна тримати, і вона буде бігти. Нет, нет, не сюди. О. Ось так. А далі куди? Она мертва. Так. Угу. Давайте я поставлю компас, потому что я немного не удупляю идею. Вот где. Я думала, я унизе. Угу. Ну, теперь, когда у нас есть дэш, можно повернуться туды. До того гэтага. Ой, треба адчыніць зараз расстраву. Калі мы пойдем далей, то повертаться. Ай, ай, ай. Эйра! Эйра?
Ну все, у меня есть дэш. Нет. Так, где квесты? А, блин, 5, я думала 3. Так, ну я пропоную ось зараз повернутися. Лай, лай, лай. А тут чому я не могла направо пойти? Там зачинено, мабуть, було, ні? Лай, 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 Бо тут було лай. зачинено. Ушкалола. Угу. О, тут зараз пойдем. Ну, спочатку скамейка. Или что, бегче ближе было? Хм. 50 не так уж и много. Як грустно. Маленький павук упала со своей клетки. Такая загубленная, такая слабая, такая маленькая. Я могу выратовать тебе, маленький павук. И все. И выратовать тебе от всех тых проблем, які чакаюць тебе зверху. Все твои пакуты. Гэта ўсё так просто. Я просто знішчу тебе тут і зараз. Заберу твоё жыццё прям з тобой. Янара. Твои пагрозы нічога не каштуюць, дзіця. Ты мой вораг. Трымай свой голас пры сабе і падымі свой клинок. Цудоўненька. Ты мне ўжо падабаешься. Меня парировали. У яе як у Хорнет самой у першым найти фільму падобна. Спешка трая.
Вау. Ну і Яна буде як форма. Угу. Я зрозуміла. Переможи Лейс у глибоких доках. Ну, на самом деле, я пока не готова покидать эту локацию, там еще много всего. Вот. Мы все равно будем тут все вылизывать. Мы просто дойдем до момента, где мы ничего не сможем зробить, и будем тут ходить, исследовать. Ну, не ведаю, зачем мне это червоное. Мешаем. Брен! Яна тут забивала. Ну, уже 400 максимум. Так, мне потрібна мапа. Межіна Фора. Чакра, ти виглядаєш добре, як потім ти дома у гэтых диких Nera місцях. Pashma. Пашчанка. Гэтыя выжжаныя паля прапануюць многа шляхоў і многа змагань. Та-та-та-та. Ну, ей, карацей, вельмі падабаецца тут змагацца з гэтымі чырвонымі ворагамі. Чырвонапанцырнымі ворагамі. Вельмі здзіўлена, што такі мягкацелыя пілігрымы, хоць хтосьці туды дабіраецца да вышыні. Угу. Так, ну як заўсёды, знизу наверх. Гэтага я ще не бачила, такого типа.
Таємниця. До речі, справді треба повернутися. О. Колокол оборони. Треба повернутися до першого селища і там взяти кучу квестов, тому що ми зараз уже, ну, дві локації трошки. Одного мини-босса, блин, докладно пропустили. Френк! Або ні, бо тут є ще один господи. От. Где я? Кто я? Что я? Я все с дэшем. У меня все, не будет у гэтай гульні проблем. Ну, я не прям упевнена гэта говорю, но просто что дэш ёсць, проблем. Амаль. Френк! Амаль маёй асабістай тупасці. Акрамя маёй асабістай тупасці. Меня еще забей. Френк! Френк! Ну, тут была скамейка. Френк!
Ой, Френк! Міка. Френк! Я тут просто блукаю. А, я тут была, я тут была. Так, я просто наверх не полезу. А тут весь шорт. Вот. Так. 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 Ты. Так, ну там направо ще можна було пройти. Блін, не забувай, що тут можна тримати, і вона буде бігати. Ні. Ух. Інших шляхів. Нема? Френк! Ні, я туди не дострибну. Дострибнула. Ну, цікаво, що чого я не варією. Френк! Зайдем. О, ну там уже все, там нічого, амаль нічого, то бок наверх вертикалі. Угу. Добре, добре. Мадон. Ой, так виглядаєш? Як це? Приємно на тебе глядеть. Ні, не говори. Ти вельми дивна. То, як ти тримаєшся, як ти... твоя поза. За тобою полють? Погоня за тобою. Цитадель, мені падається, будзе бачыць вельмі вялікі кошт тебе. Катестри. Калі ўсё так, як вы гаворыце, мадам, то гэтыя жукі ў робах прывезлі мяне ў вашу краіну. Я шукаю цяпер іх дзеля адказу, навошта яны гэта зрабілі. Торотано. І бесстрашная. У гэтай цёмныя часы толькі такая моцная, як ты, зможа змену якуюсьці выклікаць. Ну што ж тады? Я не люблю гэтых веруючых. Я хвалююсь за стан каралеўства. Магчыма, калі ты хочаш ім адпомсціць, я магу цябе дапамагчы. Benito, Lelos.
калі ты плануеш вознесціся з гэтых ніжніх узроўняў, то тебе будзе патрэбен ліфт. І я магу тебе дапамагчы. Накіроўваюся ў пячоры за маім домам. Там жукі будуць дропаць... Блін, я там толькі што была. Ладно. Штосьці вельмі моцны кампанент. Збяры іх хрыбты і павярні іх мне. І калі я трансфармую тваю гэтую флору. Блін. Ну, пойдзем яшчэ раз. Bembido, Lelos. Та-та-та-та. Ладно, ідзі. Гэта добра паразмаўляць з кімсьці, но калі ты доўга тут будзе, то цытадэль накіруе сваю увагу сюды і на мяне у тым ліку. Да, Фенестра. Parida, Хутка Sia. прынесу вам храбты. Добра. Пячоры. Ну, караце, там вось гэтыя все жукі. Та-та-та-та. Пошли. Ну. Не? Не. Магчыма, трэба жукі, якія вось тыя, вось гэтыя з іголкамі. Не. Вось яны просто дропаюць. Рандомна. Можна буде прикрити. Френк! Вітаю, пробачаю за дропи. Ось. Вітаю, мистер Олдплеєр. Так, у меня зараз проблемы с интернетом, но я так хочу гулять в Silksong, что, ну, як бы, я не могу не гулять в Silksong. Френк! Тому ось. Дадений момент. Так, сколько там еще треба? 1 з 25, но я на их не дропаю. Так, это вось гэта... Які я лопала весь гэты час. А што гэта? А навошта гэта? А не. Френк!
Тик. Ні. Тут вороги. Нічого не дропається, просто що. Що за спам? Ладно, я пойду далі. Мабуть, далі я не буду стропити у гэтай локі. Або калі гэта толькі ў гэтай лакацыі трэба фарміць, ну, у той у правых печорах трэба. Я не ведала, што тут гэта будзе. Я думаю, я памру зараз. Ну, ладно. А, ну так, я ж тут... У меня ж нема волграба. Я ж не могу триматися до стіни. Замури. Дай за момент. Ти. Угу. Ну, або фармить. Не ведаю, що це вибір. Є. Ну, просто яна нам гэта апгрейд, яна нам полепшить нашу сукенку. Набываем. Мабуть, треба щось... Хокерс. Хто такі хокерс? У мене нема ніякого. Угу. Ну, на рандомно дропалось. Давай.
йду далі, тому що зараз у всіх... Бити хворого... Мені взагалі нічого не драпилось. Ой, я тут 3 години буду. Зараз помру, беру. Курва тебе. Ні? Ну, рандомно просто дропається з усього просто. Розуміти було їх вигадати. Мы только 5 раз насбирали из 25. Треба... Треба їсти далі. Подается на хвост. Я не могу отсюда сести. Я не могу отсюда сести, пока я не отримаю хотя бы грейд. Какое лайно. Ну все, мы тут на 1 на 2. Я не полезу. Буду вот так пробить.
О, треба нацепити амулет на дроп. Мгм. Може компас мені тут нафіг зараз не потрібен. That's fine. Paridas here. М, м. Ось каталіти. У меня нема на самом деле налог, у меня есть. Хотя, мабуть, шарды так само залишиться, що. Ну, короче, лепей хоч щось, хоч якась надія, що нам хутчэй будуть дропатися гэты. Гэты іх файны. Ні. Мабуть, це правда самолітом ліпі стала. Я зараз договорюся. І там зараз. Мгм. Це ти зі своїми питаннями просто. Френк! Не веду, як я що би я зараз зробила, ну ладно.
І гэтых малявак я таксама забіваю, у надзеі, што з іх таксама зможа дропнуць. Мені ні одної зараз не виходить на ветеран. Ну гэта дрэнна. Мабыць, я, конечно, тупая, щось тут не разумею, і треба там, я не ведаю, атака якось рабіць адной. І все дропнецца. Ну все, я тут все доследовала, кроме одного места, куди треба метла потрапить. У этих маленьких ніколи нічого не дропаю. Вы здекаетесь. Я ведаю, что блядь, пропало. Я тупая. Ой, я тупая. Ой. Давай. Давай.
Я їбу бузу. Один. Ласточка, один. Ну, з одного боку, так, я тупая не зрозуміла, що храпти мається на увазі прям ось гэты іголки. Ну, з іншого Це боку, що? такое. Madon. Угу. Цудоўна гэтага павінна выстачаць. А пачакай адзін момант. Та-та-та-та-та. І вельмі хутка ты пабежыш далей. Кашуля дрыфтера. Гладзіць. Гідронара. Прям-анімацыя спрайт перапранання. Добрая праца, ткачыха. Вашыя мадыфікацыі дапамогуць мне вельмі Qu'est-ce моцна. qu'on mêle? Няма за што, даражэнькая. Гэта рэдкая магчымасць папрактыкаваць такую складную ніць. И такая воярка, как ты, зможа ацаніць мои таланты як трэба. Ну, все, парі зараз. Загубленая. И паспрабуй не памярэць. Мне бы хацелось, каб моя праца не пайшла под хвост. Madon. Пачакай одну секунду. Не хачу цябе порціць сюрпрыз, но любопытства ўсё ж таки штурхае мяне запытаць. Ты ведаеш, чаму яны цябе за табой ганяюцца, гэтыя жукі з цытадэлі? Бенні Фрэнк. Не 100%, но у меня ёсць свае думкі на гэты конт. Яны палююць на мяне за маю прыроду, за шоу, якой я вырабляю сваім панцырам. Qu'est-ce qu'on mêle? Ну, я не сумняваюся, што гэта праўда. У Фарлуме твае здольнасці вельмі надзвычайныя. У іх няма кошту. Яны бескаштоўныя, можна так сказаць. Каб направляць сваю душу за дапамогай ніці. Душа і шоу. Яны павязаны разам. Гэтая здольнасць амаль загублена ў Фарлуме. Гэтыя старыя ткачы яе раздзялялі, но яны ўжо даўно не ў свеце жывых. Міофене? Ёсць адзін жывой у гэтым каралеўстве, якой таксама з маёй прыродай, або з часткай яе. Я бачыла шоўк, падобны на свой. І яго можна пабачыць на панцырах тых, хто ходзіць па гэтым сцежкам. Я бачыла, як ён акутвае іх, як быццам ён іх
Як це? М, Як быццам ён усіляецца ў іх. У гэтых ніцях няма ніякай волі. Так што той, хто іх кастуе, магчыма, дзесьці над намі у цытадэлі. Memido, lelos. Ты вельмі прыкмячаеш усё. Гэтая цытадэль, все дарогі да яе і все адказы чакаюць. І туды вельмі доўга лезці, моя дарагая. Моя дражэнька, я зараз усё хопіць. Час цябе ісці. Твой стыль і твой шоу у добрым стане. Но залішышся занадта доўга, і я буду тваёй праблемай. Нет. Праблемы ствару. Не, амаль. Ну. Долетела. Пробачте. Пробачаю. Фрэнк!
ти не... Як це я ж туди запригнула? Застрибнула. А, ну там ты ж не так. Пиздела-то все эти. Секунду. Мне подает тут бот будем. Угу. Четвертый аккорд. Перша спроба, нічого дренного. Ай, там нема. Побачила. Слухайте, з'явились. Йось, там є щось.
Все, 100% повертаємося зараз. У головну вёску, там, мабуть, кучу квестів нам не дають. Угу. А, нема нічого. Ah, sola me pioco. Я такі жудасні речі чув у лагері про пілігримів, які вар'ятіють з усіх покут, які яны сустракаюць на сваім шляху. Яны атакуюць сваіх жа сяброў. Ну, ты была там, распавядзі, гэта так? ¿Se me oyen? Гэта ўсё праўда, сэр. На шляху і пілігрымы, і зверы вельмі падобныя. Іх быццам паглынула. Яны шукаюць гвалт, накіраваны якосьці ніцью. Тое, як куляна ідзе, я і збіраюсь знайсці тое. Moralo. Ой, я хвалявалася, што гэта так. Я не змагу верыць ні аднаму лицу на шляху тады. Рызык смерці і так быў жудасны, но быць аднаму на таком падарожжы, падаецца, гэта занадта вялікая ноша. Ладно. І яшчэ адзін тэст веры. Магчыма. Va, tomemos. Пачні тут за мной. Хочу зрабіць. Ось так. Можете зараз пойдем шукаць таго боса, якога я... Ну, міні-боса, якога я не дабіла. Так, мне трэба у Мароў. Ну, у докі хутчэй будзе. Докі, тык. Угу. Хаця тут таксама. Просто сюды. Дякую. Чекну, що тут. Цікаво ж. А я не можу.
А что, тут не была ни разу? Скамейка. Я думала, тут скамейка, а тут подкова нашла. Угу. Где он? Треба, мабуть, тобі всі таємниці доведаться. Ну ладно. Не доведались, так не доведались. Да, без Деші його ніяк не звалить. Бачите, який у нього ренж великий. Треба побігти. Він так робить. Там платформінг, дякую, Ганя. Мурашки. Ну, насамперед я бачу, як які-небудь там прогулці. Вони навіть можуть пройти это без Дэша, но... Я чудом сюди застрибнула.
Сколько тут розных відео ворогів. Піпець. Забыла, что у меня есть Даш. Я не ведаю, як мені гэта не закранула. Скамейка? Нет. Вороги.
Дяк. У нас подмога. В какой-то веке. Капец, она их рубит просто. Да. Пробачте за лаги. Так, зараз повернусь. Так, я повернулась, лаги просто тому, що у мене дренний інтернет. Зараз чомусь став. Я не ведаю чому, гэта так дакладны інтэрнэт. І у меня ёсць выбор або ўвогуле не гуляць у Silksong, ну туды я ніколі не пройду. Або вось гуляць і стрыміць з дрэнным інтэрнэтам. Вось. Іншага варыянта, на жаль, няма. Вельмі добрая бойка. Дзіця, валодаючы іголкай, твой майстар табой бы ганарыўся. Buenera. Той, хто мяне трэніравала вельмі доўга таму, я ніколі не называла яе майстрам. Таму што яе маці трэніравала. Но я не магу сказаць, ганарылася яна бы мной або не. Kiecka! Ну, Хаката, калі яна жывая або памерла, вер, май веру. Усё, што робіць вучань, не пазбягае позірка майстра або гэтага, або настаўніка. Ona muške. На дадзены момант ты набыла ўсё, што ў мяне ёсць. Не памірай на сваём падарожжы, і калі мы зноў сустрэнемся, мы зноў Nera pašma. Mužanka! Жанка. Не памірай. Капец, як далёка зараз ісці. Зноў увесь гэты платформінг. Улюбленая.
Ні. Добре, що я усьо у яє набила, тому що гроші загублені. Там було я ще 160 белов. Як добре, що я усьо просто зняла. Просто чудовно. Ні. Пішов геймплей. Про. Мега. Пробачте. Так. Мгм.
зупинити можна. Что? За что? Це якось, ну, це правда, діпнес. Ні. Нормально. Ну, скамейку одну, коли ласка. Просто как тяжко мне скамейку там поставить. Просто. Ну, это один просто коридор, як босра. И с платформингом совсем. Веселым. Я тут буду зараз обережно проходить. Обережно.
Угу. Ай, ну, мой кокон прям над ними. Нет. Доки светят. Скамейка прям. Ну тут уже повинна быть скамейка. Ну ладно, хожу. Или что, не повертаться. Фрэнк! Скамейка. Капец, конечно, тут эта локация просто... Треба направо сбегать. Глядишь, что тут? Босс? Размовляем. Гилли. Ой, я так засмучена. Меня прикметили нават праз мою праз мой мою маскировку. Хто мяне выдала? Якія памылкі? Штосьці ж павінна было мне выдаць. Это не штосьці адно маленькае. Твоя маскировка вельмі добрая. Я просто вельмі доўга назірала за гэтым светом. Ну я буду тут тады спадзявацца, што у пачвар гэтага свету не такое зоркае вока, як у цябе. Гэта будзе вельмі гэта будзе складней дасягнуць маю мэту, калі мяне прыкмецяць або з'ядуць. Янара. Это небяспечныя паля маленькая. Не для звычайнага шпацыру. Якая твоя мэта, калі ты гатова на такое пайсці?
Ой, вельмі небяспечны квест, но вельмі вельмі важлівы. Гэта апошняе жаданне майго бацькі. Каб я навучалась або навучаўся у гэтых дзікіх пячорах. У гэтых палях усё яшчэ ёсць жыццё, ёсць расліны, ёсць рост. Нават калі гэтыя землі знішчацца ў пыль. Тут пылаючая гармонія, якая так адрозніваецца ад іншых серых пустэчай або вось гэтага пылаючага мору побач, сухога мору побач. З часам і даследаваннем я дазнаюся чаму. Паглядзі на гэту старую статую. Я вельмі доўга думаў пра яе. Які падказкі яна атрымае? Майстэрская праца выглядае лепей, чым іншыя структуры ў гэтых пячорах, іншыя пабудовы. Кем яна была, мне цікава, каб заслугаваць такую памяць. Яе гэта форма дансера, танцаўшыцы. Яе мастацтва сапраўды вельмі высокі ўзровень яе мастацтва. Магчыма, раней была больш гэтых мурав'ёў да таго, як Фонцінг, як вось гэтая рэч, якая захапляе розумы, захапіла іх розум. Размова гэта добра, но я павінен павяртацца да сваіх даследавань. Калі ласка, не застаўляе за сабой ніякіх слядоў, калі ласка. Правильно? Пошлите. Храм Сферы. Вось тут все такое выглядае небяспечным, быццам босс зараз будзе. Мне падаецца, тут не босс. Будзе штосьці.
Ну, зараз поглядім. Ні, ось ровно все червоне. Ай. Ну ладно. Зеленое? Мне гэта будзе смешна, калі мне трэба было просто скінуць все налады да дэфолтных, як зараз я гэта зрабіла. ППЦ, канешне, калі гэта так. И у меня весь стрим просто был лайн... Все. Все, вырубайте. Ну, что сказать? Что сказать, акрамя пробачьте. Пробачьте, и я сама винна буду у гэтым лайновым записи стрима. Ну і плюс я зараз вімкнула Twitch Enhanced Broadcasting. Магчыма, гэта ён так рабіў. Яна так наводится. Яна так наводится хутка.
Нет, только не это. Забивайте меня просто. Самовинно. Затиснули. На жаль. Вот не повязалась.
з їх. Я не можу. Ну ладно. Я ведаю. Фрэнк! Фрэнк! Самолеты не летают, и комики молчат, и небо там зачинено, только не для нас. Иллюминация отключена, здесь самая скела. Я ведаю дорозі, і вона мене согрее, і променчики здалек обхопятся колени, а коли настанет день, я сховаюся до тени, как не бачит.
Самолеты не летают, и комики молчат, и небо там зачинено, как только и для нас иллюминация отключена. Для чого протягуєш гулять у гульню на смак тошу кров тобі покусывают шию, наводжу бідєсь марною життю, але відаєш всю женятою нясю. А старую кохання, перше захоплення. Віру, що будуть зміни, але чомусь будуються стіни. Своє газове світло включай, речар визволення, без сумніву. Уба, сестра, маленька вчора це протьма. Маленька вчора це протьма. Маленька вчора це протьма. Я. Маленька вчора це протьма. Маленька. Упаду, на лугу палетку и весной зайду. Самой простой кветкой будут зоры цвести. Прольются дожди чернявых и русых. Хтось ко мне подбежит, возьмем теплые руки и меня в росе погулять. На чернявых и русых, хтось ко мне подбежит, возьмем теплые руки. Ну что, протягиваем наши попыты.
Година, годину-дві я тут була. Клей. Забайн. Поліпшення гэтага іголки перенести. Угу. Гэта яе новая здольнасць. Так, цяпер, калі мы бандзім, мы варуем жыццё ад ворага. Трымалі. Каб гэта не было. Так, я не зразумела. Ну ладно. Мы перемогли. Ой, ладно, я хутка сюди збігаю. Або ні. Ого. Что? Что гэта? Як біць пад сябе? Што гэта за новая? Што гэта? Як у гэта гуляць? Что такое крест і як яго убраць? Ух. Паляўнічая. Ну можна так паходить, конечно, но... Тут увогуле дуга атрымліваецца, капец. Гэта так звыкаць трэба будзе з гэтага. Да гэтага. Ну, я прапаную насамрэч пакуль пахадзіць са старым. Таму што тут у нас хоць слаты заняты. Тут у нас, ну, адзін толькі занят. У нас няма другого чырвонага гэтага. Што вось так? Так, ну все тады. Хто глядзеў, прабачце адразу за тэхнічную непаладку на пачатку стрыма і ўвесь стрым, якую я прыкмеціла толькі напрыканцы. На жаль, вельмі сумна мне, што весь гэты стрым пайшоў па аднаму месцу за маіх тэхнічных праблем.
Капець. Все, давайте, до побачення тоді.